Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Terusi baca-baca papasana tamatori oleh malindrunge rita na asoy. Naye papasang tomato makadai. Weddinge selama nare kopole ni lempe darai. Ia naritu tau malindrunge ri pada lelinge atau tanah malapae nama so. Na kateni ri cina guri na cinong ridau lalumpange. Riasenge lempek darai. Riaseng lempek darah yaitu arusaka lino. Wedi jaji engka mati musuh maraja naso wetuna niponge. Ritela matu musuh silino matelue atau perang dunia ketiga. Riasenge malindung di tanah soy, ia muto malindung di tajange. Papasange memang ada wahyu poleri puang Allah Ta'ala. Na sahabat sama naritu toriolota na pahang anu mailoe kajajiang makadai. Engka matu tau berjuang ri agamai masobu mak gurila ri alae. Ada purai na pajopa DITI Kahar Muzakar di Sulawesi. Si bawa Imam Kartosuwiryo ri Jawa. Dot bereh di Aceh. Si pada to perjuangan Yasser Arafat ri Palestina makukue. Papasan tomatua pakatajangi makeda. Cara-cara magurilai itu mewai mamusuh pemerintah esai mejepu de na tuju. De na wedi menang. De to na salama pole ri lempek darai. Na sabab bannaha mapas solo darami. Taniato salama to papoliti papatatong parete politik agama. Melo ripile rito maigai. Barak menangi agamai. Cara-cara rirampewe napasalamanan papasanna tomatoy. Engka cara mapalebang agama si pada nabi cara parenta wahyu. De naibu arontakeng. De napasai tawe. De na politi. De to napasolo dara. Yero carana to putih nongkinongi. Riasa malindrung ritajangi. Si bawa si turu adana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri hadisna makra. Yamlaul ardo adlan kama mul'at jauran hatta yakunan nasa ala misli amrihimul awalu la yukizun naiman wala yuhriku dama. Melo napat sandra rilnoi sipa ade alam purenge. Pada tosa pura napasandrana tawe nasaba asolangong kezaliman. Kangkana lisu tawe rigau ampe miroriolo. Endrenge de na tadu i tomatinoi. Endrenge de na pasolo darah. Hadese na narampe Abu Naim dikita na Ibnu Majah. Manasa sisa ripaham poleri adana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadai laleng patujue tongongnya de na pasai tawe de na papole ruka-ruka aron takeng de na buno tau nobi mi tawe mulai pangadareng melebi riolo si bawa laleng adele alam purongnya yenaro napasengang tomatoyan na ugi melo tompo patokongi pangadaren na tanah ugi. Naya riasa makatening ri Cina guri yaitu makatening ri to maparentai atau legal resmi. Tegi mondro awanna malindrungnya ri tanah soe. Matentu makatening ri pamarentana. Dega mebu arontakeng. Sisala sisem carana gurilai masoburi ala Ia riasenge macino ri daula lumpangnya
Ia naritu watuna mapile tawe ri Indonesia na jello ada ewe. Na sabak to pute inong kinonge dena punai cita-cita si bawa nawa-nawa maparenta. Jadi dena punai paretai. Engka gambara na meloto ripile. Yamuto na jolo ada. De itu dang rikaderai. Jadi kaderana kosong ni. De itu dang rikadarena sabak macinongi ridau lalumpangnya. Ya rasanya daula lumpang ia naritu tandra gambara na Golkar tahun si sebuah sera ratuna 70 cedi ajuara ri gambara na Golkar pada ritu daula lumpangnya. Jadi makatani wiri Cina goro betuana makatani ri pamerentana si bawa macino ri daula lumpangnya akatana watuna mapile tahun si sebuah sera ratuna 70 cedi koi Golkar macinong nasaba Golkar na pile engka sedi tauriasa Muhammad Jafar den Pawallo waktu mailona macodok mapile tahun si sebuah sera ratuna 70 cedi masampajang istikharah ri pare mananti Pulau Kijang kelumpulang materu-teru makutanangi ri puange makada tega tohongang wedding ri codok atau ripile. Nah sabak 10 tanda gambara mana ripile. Enenge tanda gambara perate agama. Mula-mula lolongi papa Bali oleh ripuang Allah Ta'ala makada. Pamilih matamu. Ia tongenge ia itu bukangi singkuru na peta tori sompai. Arupalakari cempalagi. Dia na punai tanda gambara. Dena lalungi aparentange yaritu malindunge ritana soy karena dena pahangi madecengi ribaliangengi ripange asampajang isi khore makutana materu yang kana 2 ulang ribali si ripange makada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum tunduk ko ripuang Allah Ta'ala yeneritu tunduk ko risurona ia riasange tunduk risurona puange ia ritu tau tunduk di pemerintai risesemu menang ia toto ngang tau turu ri toma parentana makuniro ribaliangi ripuang Allah Ta'ala nyakiai mas sempajang istikhara mupi yang kana telu ulong materu-teru pacap purana ribali ripuang Allah Ta'ala makada ia tongenge muakutanange ia naritu pute inong kinonge malindunge ritana soy rio padangi makada asenna huru alifu si bawa mim nareko ripak bicara arai ia mua nareko ripak bicara ugi huruf alifu si bawa sa ia naritu ripung manangi sepuloi tandra gambara meloi ricodok atau dipilih. Ia kia nasaba rakyat ko musti mapilih ko jadi rilalena acodo kenge akateningi atau acoeri papasena nine mugi makeda acinoko ri daula lumpange ri hasangi daula lumpange yana itu tanda gambaran na Golkar yana itu yana ro papetu ada pole ripuang Allah Ta'ala ribaliangi sempajang istikharah na deng Pawallo ri parik mananti Pulau Kijang tahun si sebu asera ratuna 70 cedi nasabari na parentangi pakampong ri parik mananti sadek kuamangi na codoi tanda gambaran na Golkar ia taungero 100% tau ri parik mananti Pulau Kijang codoi Golkar jadi wawan na poti inong kinonge de na utama mancaji anggota ri Golkar ia ke macinongi koritu na sabab putih nong kinonge lalana ritu 10 madece naripung manang lalana 10 tanda gambar paratai tahun si sebuah sera ratu 70 cediri itu wasle asipak bicarana Muhammad Tahir Ahmad si bawa Muhammad Jafar dan Pawallo ri parik manti Pulau Kijang tanggal 7 ngaruang
Sisebu asiraratuna 70 cende. Mega mupa papa santamatua de nariuki ribu kuewe. Nakia engka maca horo narampe tomatuai pakampungi makda. Nareko titiwi tanabone benrenna monroi. Nareko mopangi ale kena mutudangi. Nareko mangui awunna musompa. Naya ripakeleroi Naya ripake lorie tanah bone ia itu pangaderenge ritana bone. Akatana tegi mondo tawe sitina ajai makatani mas riada malabi ritana oge. Ibaratna sipa katau padanna rupa tau toleransi. Mapakatuna ala de na matempo. Mapereng magetang de na pelorang. Simpai silindrungi atau pengayom. Malempu padupa ada tonga. Ia ada ia gau. Punangi lawa. Tengah pardah risesena asisowokena. Orowane makunraya. Si bawa aparentana bone mula-mula teton na amakau kenge si pada carana aparentana selenge wattuna Khalifah Rasyidin ngeri Madinah riolo mangkau betuana mapogau apa jopa jamang pogau angi si bawa pajopa angi ada makotoro riasange Khalifah jadi tu pajopa angi aturan syariah ripa tompo eri nabi. Pat dupai pagau kena atrong agama ripa turungan eri nabi. Bangkau pat dupai nania pogau ada ri panurung eri temanurungnya. Makuni yolok sempugi sempulolo kena podo engka gunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.